bafowethu thina siyathola nje ngoba vele angiyena umuntu othanda ukungena kakhulu la kuma social media kodwa nje indaba kaBobo bafowethu mina ngiyibone yonke angithandi futhi ukukhuluma kakhulu inhliziyo yami ibhlungu kakhulu ngendlela umfowethu alimele ngayo bese kuzoqhamuka umuntu ekhulume ngendlela athanda ngayo lokusuke namhlanje ngo8 o'clock benginayo lensizwe besihamba nayo lapha kulinyaza uBobo bafowethu inhliziyo zethu zibhlungu ngoba thina sibonile ama videos nawo uBobo ulimele kakhulu ekhanda konke nje sikubonile bafowethu manje bafowethu abantu abaqhubeke bakhulume ngendlela abakhuluma ngayo kodwa umuntu angakhohlwa ukuthi ngelinye ilanga naso isimo esinje siyomvelela ngoba sizele lamhlabeni asiqhumanga ematsheni futhi siyaqhubeka siyazala. Ngiyaxolisa ukukhuluma umntaka baba khona sicela usilungisela khona ngoba ngazi ukuthi ulwazi lakho lithe kuba ngconywana kunathi sonke la kushuthi lenkulumo yokuthi kuthatheke ingane mhlambe yitendi into enjalo ngokuqonda kwakho umothi bekukhona nokubambeka kwenkunzi kungaze kube ukuthi mhlambe lapho mhlambe kusukeni kulabo bafana abawu4 okhuluma ngabo kungenzeka ukuthi mhlambe bese kuthinta leso simo sengane into ekanjalo. Ngiyaxolisa mhlawumbe wathi ngiyagwexa ngizama ukuthi abantu becaciseleke ngoba manje bafethu inhliziyo zabantu mina angazi noma inamatshe noma injani. Efowethu lapha ngoba sila igroup futhi sikhisho kuhlupheke makithi shiya ingane ngoba shiya ingane zisifisa siphila njengezakho nobani angazi ngampethu umhlobo lo muntu onesibindi sokukhuluma kanje. Efowethu lapha uBoba kanali icala uma ungikweleta ngizofuna okungokwami bese kufanele nguthusa ukuze phela into yami izoshesha ifike masiyana uBoba engaqondile ukuthatha ingane lapha loya mama loyana ushaye ulimi loya mama ukhuluma isiputukezi uma ungathi futhi uyalandelela abantu abashaye kakhulu uBobo lapha abafowethu abantu bokufika akubona abantu basemzansi ngoba ngikhumbula omunye amehlo lapha uthi hayibo bafowethu lo muntu lona ngumculi kamaskandi kodwa zake bafisa abantu abashaye kakhulu uBobo lapha abafowethu abantu bokufika ngoba loya mama loyana ukhuluma ulimi la ngaphandle abantu abaye kuqamba maka uBobo ushaye ngabantu bokufika kakhulu. Manje nje bafowethu ngithule ngiyalalela ngilo ngiyabuka nje la einkundleni bengisuka lapha kwa Facebook manje ngiyabuka nje abantu bayabhala bakhuluma amangodwa ngibuke nje nenye intathe la ikhulumela amangodwa emini uBobo bafowethu indaba yengane uBobo lo mama loyana bemthusa azange uBobo ithathe ingane uma ngabe uBobo kuthiwa uthatha ingane ukwayifaka yini uBobo ingane emotweni ngoba uBobo usho ngamagama ukuthi uzothatha ingane akhona ezama ukuthuza ukuthi lo akabuye emkhokhele phela ngoba manje uyambaleka njalo uBobo umeya lapha akamtholi azange uBobo ayithathe ingane lo mama lo ngicabanga ukuthi mangithi ngiyabuka mina ushayo ulimo kwaseshaya impempe kwavela labafana laba bayi4 umphakathi ufike nje labafana labayana sebaqedile ngoba sebabaleke ngisho ukubaleka sebathethe ngisho woletho wakhe wazama uBobo ukubaleka sebaleka ngenyawo ke manje labafana sebemthathele yonke idistance ayigijimela lapha uBobo bafowethu yinde kakhulu kube kungaye abanye abantu bekufanele bamyeke ngoba leya distance leya ubesebheke erenkeni umebaleka uBobo ukukhipha isibhamu kwakhe edubule usedubulela ukuthi uBobo ngoba baningi manje labantu abeza kuye nakhona lapho futhi uzama ukuthusa abafowethu laba baqhamuke bashaqala emphakatheni abafowethu bokufika futhi yabo nje iyacika lento abafowethu bokufika bashaye kakhulu uBobo bamlimaza ekhanda lokho nje angikufihli futhi anginankinga nako anginankinga nje bafowethu nako lokho abantu abashaye kakhulu uBobo lapha abafowethu laba bokufika ngoba ulimbe balikhuluma lapha bekulimi laseMozambique nolimi laseZimbabwe umama oze washo wathi hayibo lo muntu lona ungumculi kamaskandi bakwethu angeke atshontshe ingane ungumculi kamaskandi lo muntu lona wakhani beqale ngathi manje bayaqhela kuzovela amaveni amabili nje amaphoyisa efika amaphoyisa ebuza siyazama manje ukuthi sikhulume naye uBobo akasikwanathi akasasibonike manje uBobo ngendlela abelimele ngayo sigcine manje sesizama manje ukusiza amaphoyisa ukuthi lo muntu akaqukulwe efakwe evenini bajika futhi labantu laba manje bafuna sebejikela thina ke manje ukuthi besitshena ukuthi yenena iyokwenzeka lento einganeni zenu saqhayela ngoba manje siyabona ukuthi nathi sizolimala amthatha amaphoyisa uBobo amfaka evenini ahamba naye so siyathula nje thina siyabuka izinkulumo ziyaqhubeka ziyenyuka la ku Facebook baqhamuka oMax bakhuluma ukuthanda kwabo ngomuntu elimele kodwa ke ngicabanga ukuthi idlozi la kubo nama konke nje noNkulunkulu uzomlulamisa uBobo ibe right uzoliveza futhi iqiniso la ukuthi kwenzakaleni. Sibonga ngoba ngathi nesibhamu sakhe sitholakele fonike nalokhu kunye ngazi kutholakele yini kodwa isibhamu ngathi sitholakele amaphoyisa sitholile
Mfowethu laphana angazi mina mfowethu ukuthi sitholakele iyo into besayikhuluma manje ntambama ngo6 ukuthi kaze isibhamu ushoniphi azange siseze ukuthi sigcine sitholakele noma azange isibhamu sitholakala ngoba nathi silo sagcina ngale la sasitholile khona bake bayakena esibhedlela engathi asitholile makuyiqiniso kuyoba ngcono mfowethu makunjalo kodwa nje ngiyacabanga ukuthi naye ubobo bafowethu usazoliveza iqiniso ukuthi kwenzakale lapha kodwa nje bafowethu indaba yabo ibhlungu omax bakhuluma ukuthanda kwabo ngomuntu elimele bafowethu ibhlungu lento le ngabona mfowethu siyabonga kakhulu nje mfowethu ukuthi uke uthi uklarify lento kona wonke umuntu bafowethu nize niboneke mawukuthi niyezwa mawungakulandela lanto ekuthiwa i-statement ekuthiwa esibhalwa amaphoyisa laphana isithi indaba bedubula umphakathi kodwa kuyavela ukuthi usiqhumuse emoyeni hayi ukuthi kukhona abemdubula sekuthiwa bedubula umphakathi so bafowethu nize nikubona ukuthi kulelizwe vele incindezelo ikhona futhi thina abantu abamnyama ithina esigcinezelana nayo sodwa bese ngiphinde mfowethu ngiphawule bafowethu kuleli labantu bokufika ngiyoxolisa mangizwakala kabi bafowethu abantu bokufika sekwanele manje njengamanje kune video eseculateayo yase Hillbrow bedubula ubhudo wamaphumulo ngoba ziyavela inhloso insolo ukuthi yibo futhi bokufika labantu labana bemphuca isibhamu so bafowethu lento abantu bokufika bafowethu ayila egoli bafowethu ayisekwanele bafowethu ake asikwazi ukuphila kabuhlungu ngalendlela bafowethu asikwazi ukuphila kabuhlungu ngalendlela bese ngidlule bafowethu ngiye kule yanto indaba ezimnandi ivukile yakithi vukile umfowethu uchazile futhi story indawo yakhe obeyokhipha umama ongafuni ukukhokha ngesimo sokuthi njengoba ngeke ngachaza ukuthi loya mama loya bashilo bathi akakwazi ukukhuluma isiZulu ukhuluma isiputubezi kuphela loyo ngifike ngakubona nami futhi umuntu engifike ngakhuluma naye okade engekho kwenzeka isigameko bekuyindoda umama ukhuluma isiputubezi kuphela akakwazi ukuzola unyulimi so kube nenkinga yolimi phakathi kwakhe nomfowethu umama wayesefuthi impempe ofuthi impempe umama kwagcwala umphakathi ke ngiyawazi umphakathi nje kwesisikhathi uba nezithutha ola mfowethu umphakathi uba nezithutha azasa zenze kwenzela isithutha okumnandi futhi inhlali bathatha umfowethu amaphoyisa awazile ukuyithola kancane lungile indaba ezimnandi ivukile yakithi vukile umfowethu uchazile futhi story indawo yakhe obeyokhipha umama ongafuni ukukhokha ngesimo sokuthi njengoba ngeke ngachaza ukuthi loya mama loya bashilo bathi akakwazi ukukhuluma isiZulu ukhuluma isiputubezi kuphela loyo ngifike ngakubona nami futhi umuntu engifike ngakhuluma naye okade engekho kwenzeka isigameko bekuyindoda umama ukhuluma isiputubezi kuphela akakwazi ukuzola unyulimi so kube nenkinga yolimi phakathi kwakhe nomfowethu umama wayesefuthi impempe ofuthi impempe umama kwagcwala umphakathi ke ngiyawazi umphakathi nje kwesisikhathi uba nezithutha ola mfowethu umphakathi uba nezithutha azasa zenze kwenzela isithutha okumnandi futhi inhlali bathatha umfowethu amaphoyisa awazile ukuyithola kancane